U ovom videu ćemo prijeći na Extension Warehouse, odnosno mjesto gdje možemo pronaći i instalirati dodatke za SketchUp. Dodaci su proširenja koja povećavaju mogućnosti SketchUpa, olakšavaju rad, pogotovo nama koji radimo arhitektonske modele. Kako bismo otvorili Extension Warehouse, odlazimo na gornji izbornik, odaberemo Extension, a zatim Extension Warehouse. Kada se otvori prozor, prijavimo se sa svojim SketchUp računom. Odavde možemo pretraživati razne dodatke, neki su besplatni, a neki se plaćaju. Sada ću vam pokazati jedan iznimno koristan dodatak za arhitekturu, a to je alat pod nazivom TISOTO1 Bit Tools. Ovaj dodatak je odličan jer sadrži čitav set alata koji su nam svakodnevno potrebni pri projektiranju. U traku za pretragu upisujemo naziv. Zatim ćemo pratiti sve daljnje korake kako bismo instalirali naš dodatak. S ovim dodatkom možemo automatski formirati stubište, kreirati prozore i vrata, crtati zidove određenih debljina, dodavati krovne elemente, pa čak i otvore, parapete i profile. Da bismo prikazali našu ekstenziju u alatnoj traci, idemo na karticu View, zatim Toolbar. I prva stavka nam je 1001 Bit Tools. Sada vidimo novu traku u našoj alatnoj traci preko koje imamo razne mogućnosti. U prošlom videu smo zajedno izradili krov koji smo ručno iscrtavali. Budući da se radilo o jednostavnom krovu, taj način je bio sasvim dovoljan i pregledan. Sada ćemo vidjeti kako riješiti kompleksniji krov pomoću instalirane ekstenzije. Da bismo vidjeli kako ekstenzija funkcionira u praksi, sada ćemo nasumično iscrtati jedan kompleksniji oblik krova. Nije bitno da krov bude precizan. Cilj nam je samo testirati alat i vidjeti na koji način dodatak prepoznaje našu osnovu. Kada završimo s iscrtavanjem, obrisat ćemo sve nepotrebne linije koje su ostale tijekom crtanja kako bismo imali čiste gabarite krova. Imamo definirane gabarite, sljedeći korak je kliknuti plohu, zatim na zadnju naredbu u našoj ekstenziji koja se zove Automatically Create Hip Groove from a Face. Kada kliknemo na naredbu, otvorit će nam se prozor u kojem imamo mogućnost podesiti sve parametre krova. Prva opcija odnosi se na nagib krova i u našem slučaju neka tu bude 45 stupnjeva. Zatim imamo opciju da odredimo širinu strehe, odnosno koliko krov treba viriti preko zida. Unijet ćemo 50 cm. Nakon što potvrdimo naredbe, ekstenzija će automatski generirati kompleksniji krov, potpuno u skladu s parametrima koje smo unijeli. U samo nekoliko klikova dobili smo točno formiran krov sa svim spojevima, bez potrebe za ručnim crtanjem. Ovaj dodatak je odličan alat jer štedi vrijeme, pojednostavljuje proces modeliranja i omogućava da vrlo precizno kreiramo čak i složenije krovne oblike direktno uz pomoć SketchUpa.